Lalu Nabi Isa membawa Yahya, Yakub, wan Petrus naik ke bukit Gasan Badua. Parahatan Badua, muha Nabi Isa bacahaya wan jubahnya jadi putih mangkilap. Lalu ada dua ikung urang bepander lawan Nabi Isa. Sekalinya Nabi Musa wan Nabi Ilyas nang talihat dalam kemuliaan surgawi. Pas pian dimati di Yerusalem, pian nang menggenapi kehendak Allah. Imbah bubuhannya tulakan, Petrus baucap ke Nabi Isa, Guru, nyaman bana kami di sini. Kami maulah serobong lah. Parahatan Petrus baucap, ada awan nang turun menaungi buhannya. Lantaran itu, bubuhan pengikut Nabi Isa jadi takutan. Lalu ada suara matan surga nang baucap, nang ini anak nang kupilih, wan kuutus, dangarakan sidin.